Wow, endas polosho le maa, Mrs. Yeso, how are you there? Ore enoolong naa kayieu naisho sira le Biblia leitu aikata yieni nisulaki toondung'et erashe. Etejo apa irmaasai kewoshi shartula nemanaa anaa esaa kirisikisi. Nejia kias Jumapili tarehe 15 olapa le ile te NBC. Nemayieu taata nairo oleng amu atii tiabori Bishop Reverend Sam Lemonga. Nekincho metamayiana yiok pekiyiolou ajo amaa ena service ormaasai kaji kinkununye. Nyoo kinchop naa nyoo maitumia enkarna oolashumba ki-expect. Kaaliki ninye tekimaasai amu keyiolo. Karibu oleng Bishop. Yes, Paadol kiroroki olosho lormaasai leloonyor ilomon oosheti intaoni oshi lilikio. Ore amayianata toishoritin pookin. Entasupa lomaasai pookin lotii enkare Narok, lotii Orkeju Odo, lotii Isambur, lotii Laikipia, lotii Tanzania. Ayolokita muj tenkarna sinye olaitoriani Yesu. Entasupa oleng. Kanyor ntae nkonyek. Kaji taa Sam Olemonga, nara orpastai, kaji oshi Reverend, nara sii Bishop. Nanyor Yesu atadewuo, nanyor neyiolo life, nanyor irmaasai. Oleng oleng. Kigira ajo peekiya enkop. Tenkarna Yesu. Kigira adol ena nasa enkata Narok nikijo, ore pooki roruata ekiya muj tenkarna olaitoriani Yesu. Aitoomonita tenkanyit, yiolo ajo kitodua te mtandao. Yes. Nikinyakita aning tooltung'anak apa otii kanisa Jumapili. Yes. Ajo ore ena Jumapili enkata edukuya naa igira alo aiteru service naa kimaasai irori ekimaasai eranyi ekimaasai eligiori ekimaasai tenitayuni sadaka naa keeta neekai naitoomon nosaki siiyie yiok ajo kanyoo piitadamu ajo pekias service ekimaasai naa kanyoo nalo aasa ororei nena tokitin pookin toriki irmaasai. Ore matolimu toondorropu naa ore entoki naiseyie yiok mataas eseremare e Jumapili nalulung'a tenkutuk ormaasai naa tenisum ororei lenkai tembuku e Mathayo 25 arashu ninye tembuku e Tatu Kipaareta ematodua ake orkeek lesiai nejoki Yesu oloiteng'en lenyenak entobir e Jerusalem entaanyu olaretoni ashu entaanyu enkolong enkiyang'et nejo nitumutumu aata ilchakenini lainei te Jerusalem o te Judea o te Samaria mpaka neiting'ie enkop. Ore tenakata te yiok, ore Jerusalem naa olosho lormaasai. Naa ore kitang'asa anyamalu amu kietuo olduka lenkare Narok, netii ilaisumak, netii iloreren. Neeku kejokini yiok meole kimaasai amu emashinani ena. Ore ene naa Kiswahili enkutuk naning pooki ng'ae. Nijoki ng'uraa eetuo sinche irmaasai olduka noolotii aamon irkimaasai inkiyaa tempolos olduka lenkare Narok. Neeku kiponu ake ninepu yiok kigira airo Kingeresa. Neponu nikinepu yiok kigira airo Kiswahili. Nejo maape aing'oru nkanisani nairo kimaasai. Mekure apa iyiolo kuna kitu kimaasai, mee sii kiyiolo. Ekiyiolo kimaasai nikijo nejoki yiok olaitoriani ore kiponari maiteru airorie irmaasai lang ororei lenkai neeku ekigira aiteru eseremare naa ore osinkolio ore enkishopo kimaasai. Tung'ani pookin olotu inchopoi kimaasai. Tung'ani oota ntalama nchopo, tung'ani oota irkarash nchopo, tung'ani oota muna tipikayu, tung'ani otudoiki apa nkiyiaa mpila nkiyiaa, tung'ani oota enepik ormiintoi tipika ormiintoi, tung'ani oota orkangaloi ng'oru sinye ilo likae. Ore esiai nishop emuna ormaasai kimaasai pii kutoka enchumata elukunya mpaka duo ndapi mpaka nkinyara mpaka ntalama. Yiolo entoki naji ntalama, tung'ani oota iltoronken ng'oru, tung'ani oota errap nchopo. Nikiponu aaserem Enkai ekeper Enkai olaitoriani lang Yesu Kristo nikiomon nikirany kimaasai kiomon kimaasai onkutuk enkiyang'et nikilikio kimaasai kutoka enkiterunoto mpaka musho nimibelekenya aapik Kiswahili eking'as aiterakinye ile Kiswahili enenye nikinteraki loolashumba enenye peekibaiki taaduo airorie olosho lang ekimaasai peetumoki olosho lang aatoning'o ororei lenkai torng'ejet lenye. Keyiolo Enkai mpaka kimaasai. Airorie nanu Enkai nkatitin kumok te kimaasai. Nirorie apa sinye Paulo tenkutuk Olebrania. Nananing'asipu. Neeku ina taa kiasita kutoka ena Jumapili ontarikini 25 olapa le ile omeu Yesu. Kuanzia Jumapili 15
omeuyeso kingira ake alikio kimaasai kila Jumapili kila Jumapili. iteru saa aja mpaka Iteru ore nikinguna ore oshi ibadani ang pookin kiata naiteru saa nabo mpaka saa are nikiata naiteru saa are onusu mpaka saa ong'uan onusu niteru enkae saa ong'uan oldakikani artam omiet mpaka saa napishana nikijo maibelekenya amu meeta duo ibada nalagiroo saisi maironya nikijo ore ena oshi nikias saa nabo nikinteru saa tomon aare mpaka saa nabo ore ake pee kindip nikijing enkae saa nabo mpaka saa uni enaa olaisunguru enaa olashumba naoshi Kingeresa nikiwoshoki lelo. You know the Bible says that says the Lord. Come on somebody inatoki naji Kingeresa saa nabo mpaka saa uni ore saa uni oldakikani saa uni onusu nikiteru enoo Swahili ning'ura duo sinye nikisotishore enkiti Kiswahili tende tenewuei mpaka saa ong'uan mpaka saa miet onusu ore saa miet onusu ore ipang lelo Swahili nejing'u irmaasai pee eng'as irmaasai aramatisho pemepuku aing'ua eramatare amu ore irmaasai muj lasima neng'as aramat peidip eramatare lasima nelepisho ntomonok nebolokini ilaho orkuoo nishori nkishu enye shimbi nishori nkishu intare enye shimbi nebolori akiti ore idipa ilo kasi neponu saa aja saa miet onusu mpaka saa napishana onusu saa are ake nikiroki maasai tenkarna Yesu nikinchiunyie iltamoyia tekimaasai tenkarna Yesu nikiomonoki iltung'anak tenkarna Yesu tekimaasai. Ore duo amu entoki sapuk nikietuo aimaki naa tiakita irmaasai enkatini sapuk oleng. Aata enkatini naa ore pee igeri toobukui niput ilaibirani are naa kesipa taadoi naa kesipa taadoi aata tasati naikilikuanishore nejo kitoling'ano oshi tening'oto ororei lenkai tenkaraki iyieu oshi ainyalakini iyiok erikoroto natoning'o saai ore nabo sababu apa natomitio iltung'anak eponu kanisa naa ninye apurufayie ninye qualification number 1 etejo apa iltung'anak eji nejo iltasati kimenapa ele rorei amu eetuo ake nejoki iyiok entung'uai masaa eji nepurri oltung'ani kaijoki iyie irmaasai ore taa amu orkuak lormaasai amu ore te cultural week natodua ajo etii keeta eneer kanisa orkuak. Okay, ore taa amu kegut inatoki naji orkuak amu kegut sinye orkuak lormaasai ore dii irmaasai naa serkali natonop naa kegut orkuak lormaasai oleng kake ntoo matabaiki elelenkisho taata enoolong ore kiata enkata nikiimaki duo orkuak pookin nikirishara molong'ony nikijo ore ele naa kenyor Enkai ore elde nemen ore enkishopo kadamu nanu aitobiraki amu atajiura dii akeyie ilarin ootulusoitie oikash ele kajo ketoosho taa tomon orkiti pisiai ore piiteruni aajeu naa keetai naarri elikioto naji ore intomonok nepurro adamu nanu ore entoki nikiliki ajo oltung'ani ormusheni naa enitayu masaa apa naata ore entasat naata apa moni enyenak neturraa isiankiki naripa nkiyia amu kepili nkiyia apa ormaasai aipil esidai neturraa ore orpayian apa oota irmintoni nenang'a ore intomonok amu kebar naa apa irpapit ake duo esidai etii naabar pi ore embarnoto naa entoki ya kawaida neetai embarnoto duo enapa ontaleng'o enapa entomono enooltat ore entoki nikiliki ajo etaa emusheni entomononi nejaru orkuju neen enkitambaa ninye aidetu ninye nikiliki ajo etaa oltung'ani etaa ormusheni neyau ina toki shida oleng amu kegira aaraki irmaasai orkuak lemegira Enkai aaraki nemesii olenye neeku etaa ina toki etishipa lelo tasati nejo enkibooret neeku kake kingira taata aibelekenya tung'ani otuudoki nkiyia mpila tung'ani ore enepik emunai tipika tung'ani ootanya Enkai oota enepik kanyio sa dii Enkai enchop atapala ama naa manke enchopu manke eyau ng'usidip naa ore naarri enikipuo kanisa neng'asi aing'ua ng'usidip mayiolo ajo tiaji ore peeduari ormusheni yiok teng'udi neji atabataki teniata eng'udi neeku ore ake peedol iltasati kulo murran oisuaya nkaik nentabuki naanyiki ejo oye etaremo kuna kiitin entim imina neeku ore taata kingira ajo emaisisi Enkai tempukunoto naishoo sinche yiok Enkai amu Enkai naitaa yiok irmaasai nikinchop imasaa ang nikiranyaki Enkai torng'ejep lang
nikiliki ororei lenkai torng'ejep lang tenkarna olaitoriani. Amu meeta enkai orgela. Meeta orgela. Meeta enkai Kake orgela. pookin. Ore kigira aimalizia, kayieu naaji kalo sinkolio oshi inyor aisul tookulo lewoshi laijo olabaani oshi ojo Amikinterunye ilo. Naijo kiriu enaa penyo nekai sie niranyaki iyiok penyo kigira aimalizia peekiyiolou ajo ore kiponu Jumapili naa empukunoto osinkolioitin naijo lelo kiranyita peekitum aisisa Enkai toltoilo lang. Ashe. Ore osinkolio lanyor, obo losinkolio lanyor oleng naa ketii enapa buku naari naiterua naa keji olapa yotana Yesu olarimo nelimulo molengishon ororelekuna betiangarna metiangarna naijenola tadeunoni emaisisa enkarneme enkarna Kurani Jumapili nikirany oleka oji kabla nikuachilie tuko na mtoto hapa atakuja Yesu. nena Amepanga aje nena amugia atazidi nitaje nana jata iba yu. Habari zenu? Niajeni, saseni? Imeenda. Ore nai nolong naa kadipi ing'uai natoki. Neeku ore Sabai. eninkunaki nolong Jumapili tekimaasai intumia Lo Maasai, yiolo enedukuya naa kajoki ntae kinotote taata orpastai onyor orkuak lormaasai aisul, kajo tenkop ormaasai pookin. Yiolo enkae, neewuo Enkai taata atua yiok amu ishooki yiok service ekimaasai. Neekiyiolou naa sinanu tina sekta ekimaasai ajo kanyor orkuak, nanyor irmaasai, nanyor duo eniatua. Neeku yiolo ina olong keji ake maa Sunday. Alafu Jumapili manotito saa 5:30 te Narok Baptist Church. Jumapili sapuk. Yiolo enedukuya naa eranyare naa ekirany taata arany. Ntoluaa matejo ekirany kujeni tuotuaki entae pookin emarany amu yiolo enkolong naa karany yiolo nanu openy katii ilo perere arany. Neeku nenitu aikata kidol aranyisho nai hiyo siku wow itu akata idol hiyo siku sasa make sure yetu ram nimoki yes live Sio sikolio bolino tu aranya. Olapa Oh. Yes, nako kajo nyingi Live. Anyo na shida. Neeku lo Maasai kitejo karibu. Yiolo enaa natii natejo pastai ntejo irmindini, ntejo manchek, ntejo ata naa nkibira. Tanakwa emidino Narok oto maisisa Enkai. Neeku karibu. Lo Maasai manotito Jumapili tarehe 15 olapa leile. Maiteru siyie Jumapili nikiro kimaasai. Naa ore piilotu ine meeta nchere peetibelekenya enkishon ino. Misisi Enkai taata omeyeu. Netii oltung'ani onyamal nejo ou amu ekiishu enkaji nena. Tenetii oltung'ani omoi ou amu ekinchiunye Enkai. Tenetii oltung'ani oota enyamali entoki najo Swahili matatizo arashu nkulie shindarini nikigira aisumbua ou amu ekilakunyie. Ketii elakunoto pooki nyamali ino ine. Yes. Tanaku akeyie amu etejo olaitoriani meeta olairoshi tene. Baas. Enkarna e Yesu.